sanibonani ekuseni nilalele umsakazo Music Gavins FM Channel 33 Nobompele umkenelezo umphefumulo asithi khona izwi lama ngumuntu injani kodwa ekuseni kumhla ka-19 February 2026 isikhathi it's 48 minutes to 6 o'clock. Hey, I'm giving you a wrong time. Actually it's 10 to 6. I'm so glad ngiyajabula nje ukuthi uNkulunkulu usephinde futhi wasivusa ekuseni kulomsakazo nje la sithi khona abantu abavuke bakhanye babe ukhanya ezweni abakhe kulo uNkulunkulu siphile lelizwe ukuthi ke sibe isibonelo esihle kwi-nature kubantu nje kwi-universe as a whole siyabonga nje kakhulu but niyaphila kodwa America well Asia Europe Africa yonke hey ngiyathemba uNkulunkulu impela unani ngayo yonke indlela siyazi phela thina sikhonza uNkulunkulu limited by space or limited by time uNkulunkulu wakudala konke lokhu aka controlwa isikhathi lesi but wafaka thina esikhathini because we are his creation and futhi ke hayi ukuthi njoba ela ngikhona kusho ukuthi lawo wena ukhona akekho so ukhona lapho futhi uphelele that's a mystery nje kaNkulunkulu anayo ngomuntu engifundile ukuthi uNkulunkulu uyaphelela kumuntu aphelele kuwonke umuntu even kumntwana omncane uNkulunkulu uphelele akayena uhalf or ikota so that's the mystery ukuthi uNkulunkulu yonke indawo futhi ephelele kuyo yonke indawo so siyabonga kakhulu nje for ukuthi nixhume asikuthathi kancane ukuthi nilalele lo msakazo siyazi ukuthi uyayisithinta izinhliziyo zabantu okuyisifiso sethu ukuthi abantu babe transformed abantu baguqula impilo zabo bakhuphuke babe sezingeni uNkulunkulu afuna ukuthi babe kulo siyazi ukuthi sifakiwe izwi enhlizweni zethu uNkulunkulu lelo zwi yithi ekufanele sibe yilo silivele la emhlabeni kuthi noma ngabe kuthiwa uyadlula emhlabeni kodwa zisale izibongo zakho ezinhle that's what we are pushing kulomsakazo ukuthi abantu ababe ukhanya abantu abathephe into izwi uNkulunkulu alifake kubo kubalekele kakhulu lokho because kusiza nesizukulwane esilandelayo kanjalo ukuze batraceke ijourney yakho kufanele itraceke kubonakale uhambo lakho libonakale uhambo lakho because kubalekile ukuthi indlela ohamba ngayo ibonakale icace kubonakala ukuthi usuke la uhamba la and ebonakala uNkulunkulu ehambeni lwakho because ubonwe wena usahamba so it's very important but nje nilalela umsakazo Music Gavins FM ekuseni la sithi khona izwi laba ngumuntu hey mighty God hey uNkulunkulu usiphile lesambulo and siyangiphakamisa emphefumulweni wami singenza ukuthi nje ngihlale ngempela ngililalela izwi likaNkulunkulu thithini because izwi likaNkulunkulu uma umeditate kulo likunika ngizothini likwenza ukuthi ube ne-backup because liba ngumuntu lithatha image yakho
end up selifana nawe even kule realm esikuyo umhlaba. Yeah, so siyaqhubeka la nendaba yethu Joshua. Let me not keep you long. uJoshua sizwile ukuthi uNkulunkulu wathi nguwe manje who's gonna take people into the land ozobawelisa eJordani. So because you have a different spirit, uJoshua wayenomqondo wehlukile, wayengabuki ukusho komuntu, wayebuka ukusho kukaNkulunkulu. Wayelokhuza enganyakaziswa izimo, but yena wayibuka isithembiso saNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usesinike ilizwe, so why not? Nami ngisho njalo ngithi why not ungathathi izwi uNkulunkulu athe lithathe elakho and usehambe phambili. So I want us to see now ama preparations akhe ke uJoshua. Khumbula ukuthi uJoshua akananduku manje. uMose wayenenduku, uJoshua akanayo induku. Kufanele asebenzise enye approach when regarding ukufollow uNkulunkulu nokuthenzela izinto ezinzima ezidinga uNkulunkulu, efuna ukuthi akukholwe uNkulunkulu akushoyo. So I like that part ke ngoba iveza kakhulu i-reliance yomuntu erelaya uNkulunkulu kuma instructions akhe, you know. So it's very important ke nathi ukuthi ke sikubuke lokho empilweni zethu ukuthi uNkulunkulu uyithemba lethu futhi ngeke azashintshe. uNkulunkulu uNkulunkulu, ngeke siguqule lokho, wazi konke ngathi, wazi zonke izinto zethu. Yeah, let me start to read again. La ku chapter 2 useyohlola ke manje. Remember ngithi nabo bake baya kohlola, so now usethumela about 2 this time. Because wabona ukuthi sometimes ungahambi neningi, sometimes ufanele two agree. Leyo nto imile njengasekuqaleni, nakhona bahamba abawu-12 abawu-10 babuya nereport embi, but abawu-2 bareporta ireport ihambisana nezwi elalikhulunywe kuMose. So namanje uJoshua uthi no, angingathumi inqwaba manje, angithume abawu-2. That was strategic, you know, because you know kungcono abantu abawu-2 kunabantu abaningi, because abantu abaningi baba nemqondo eminingi and izinto zi-end up engenzeki. So ingakho uNkulunkulu ethi ngifuna umuntu. Actually uNkulunkulu mayethola umuntu oyedwa othi yes, awu umhlaba uguquliwe. Siyazi ukuthi uJesu wathi yes, lizaliwe izwi lathi yes lilodwa, isono sanqotshwa, ukufa kwanqotshwa. So ingakho sibheka umuntu ngomuntu sithi be what God has called you. You'll never know what's gonna happen, because ungabuki ukuthi ngihamba nobani, buka ukuthi ngihamba nobani because God is with you. So ukusaba akudingakali kule journey. We have to be strong and be courageous and silalele izwi amazwi kaNkulunkulu singaguquki kuwo. Okay, let me read lalela umsakazo Music Gardens FM channel 33 noBompele umukenenezo womphefumulo, la sithi khona izwi laba kumuntu. Ke sifunde ke chapter 2. Kuthiwa uJoshua indodana kaNuni wathuma ngasese esithimi amadoda amabili abe izinhloli, wathi hambani nibone izwe neJericho. Basuka bafika endlini kuthiwa yesifebe esigama laso linguRehabi, balala khona. Inkosi yaseJericho yatshela kwathiwa bheka, kwafika lapha ebusuku amadoda amantwana bakwa-Israyeli ukuba ahlole izwe. Inkosi yaseJericho yathumela kuRehabi yathi, khipha lawo madoda afikile kuwe, angene endlini yakho ngokuba azile ukuzohlola izwe lonke. Owesifazane wayesethatha lawo madoda amabili wawathukusa, wathi
Kunjalo amadoda afika kimi kepha ngangingazi ukuthi avelaphi. Kwathi ngesikhathi sokuvalwa kwesango lapho sekumnyama amadoda aphuma angazi ukuthi ayaphi lawo madoda. Sheshani niwaxoshe ngokuba niyakuwafica. Kepha wanyusele ophahleni washumeka ezinhlangeni zefilikasi abezihlelele ophahleni. Abantu bawaxosha endleleni eya eJordani emazibukweni. Sebephumile abawaxosha bavala isango. Engakalali wanyukela kuwo ophahleni wathi kumadoda, ngiyazi ukuthi uJehova uninikile izwe nokuthi sehlelwe ngukunesaba nokuthi bonke abakhile ezweni baphela amandla phambi kwenu. Ngifuna siyibuke lapho ukuthi uNkulunkulu usehambe wazoveza icebo lakhe kulo mama esimbuka enesici esimbi nezenzo zakhe. Kodwa uNkulunkulu akakhethi balala muntu. Buka nje uNkulunkulu bayisa ngakhona kanti uzobanika isibindi ukuthi kwenzakalani kulelizwe. So uyasho ukuthi la izweni akekho ongasabi ngani ngenxa yemisebenzi uNkulunkulu ayenzile ngani. Bayizwile nokuthi ninqamule olwandle olubomvu. So yilapho chapter 2 mawufunda ebachazela ukuthi nje akekho futhi ozimisela ukuthi alwe noIsrayeli. So inento engisho ukuthi ungesabi uNkulunkulu mayethi yenza lokhu, don't worry. Ama-giant usewawisile. Ama-giant aseyasaba yakwesaba ukuqhamuka kwakho ayahlehla. So you have to know that ukuthi akekho ozomelana nawe because usu-announce-iwe kwi-universe ukuthi you are here. So anything against you usuyinqobile already because ayikho into engizothini enqotshwa uma ingenako ukwesaba. So uNkulunkulu ufaka ukwesaba kwezweni laseKhanani okweyi-promised land yakwa-Israel. So they're afraid now. Siyalalele-ke futhi ukuthi ngokuba sizwile ukuthi uJehova womise amanzi olwandle. Yes, khulumile kusho lokho ukuthi bazwile ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uvule ulwandle banqamula abantwana Israel. So they were very afraid. They were so scared. Uthi 11 sathi sikuzwa lokho izinhliziyo zethu zaphela amandla. Akwabe sakwaba khona isibindi kumuntu phambi kwenu ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu ezulwini phezulu nasemhlabeni phansi. Nangu Rehab edumisa phakamisa amandla embona amandla kaNkulunkulu lawa adehlula abantwana bakaIsrayeli abaze bafela ehlane bengawaboni amandla kaNkulunkulu. Buka uRehab uyawazi abantu okuyibona bazomelana nabo sebeyawazi amandla kaNkulunkulu. So they were afraid for ngalesizathu lesi ukuthi uNkulunkulu wenza imangaliso. So nathi sikuleyo hambo la ukuthi okungamelana nathi sekuyasaba because uNkulunkulu usehambe phambili. You have to go take action. Lalela umsakazo Music Gavins FM channel 33 with Bompele umkenenezo umphefumulo. Lalela umsakazo Music Gavins FM. Siyaqhubeka nendaba yethu. Sesizwile ukuthi ke sebeyasaba manje
sebebonile amandla kaNkulunkulu enzeke empilweni zaka-Israyeli. So siyancenga usisi lo ukuthi ngalokho ake nifunge manje uJehova nifunge uJehova kimi ngokuba njengokuba ningenzele umusa ukuba nani niyenzele indlu kababa umusa, ningiphe uphawu oluqinisileyo, nisindise ubaba nomama nabafowethu nodadewethu nabo bonke abanabo, nophule imiphefumulo yethu ekufeni. So uyasho ukuthi nginenzela ifavor nami, cela nami mase nifika la senibhubhisa yonke into kodwa ningisavele ifamily yami. Athi amadoda kuye mayife imiphefumulo yethu esikhundleni senu uma ningavezi obala le ndaba yethu. Siyakunenzela umusa neqiniso lapho uJehova esinika izwe. Wayesewehlisa ngentambo wakhe strategy. Uyabona uNkulunkulu nje ukuthi it's behind all this thing. Le strategy nje wabafihla impela. Kwathi kuwo uverse 16, khuphukelani entabeni funa abanixoshayo banifice nicashe khona izinsuku ezintathu ukuze abanixoshayo babuye andukuba nihambe indlela yenu. I want us to jump now to let me just start there at 22. Asuka aya entabeni ahlala khona izinsuku ezintathu base babuya abawaxoshayo babewafuna indlela yonke abaze bawafumana. Ayesebuya lawo madoda omabili ehla entabeni awela afika kuJoshua indodana kaNuni amtshela konke is that okwehleleyo. Athi kuJoshua, uJehova unikile ezandleni zethu izwe lonke, bonke abakhileyo ezweni baphela amandla phambi kwethu. Osam verse 24 loyo ukuthi uyamatshela ama-report la ukuthi hayi uNkulunkulu usinikile. And Joshua wathumela amadoda angempela akwazi ukurecognize inhliziyo eyalapha abade beya khona ukuthi abantu sebeyasaba, so izwe sekwelethu. And then chapter 2 uJoshua avuka ekuseni kakhulu basuka eShimini bafika eJordani, yena nabo bonke abantwana baIsrael balala khona ebusuku bengakaweli. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu izinduna zadabula phakathi kwekamu zayala abantu zathi, nxa nibona umphongolo wesivumelano sikaJehova uNkulunkulu wenu nabapristi namaLevi bewuthwala, niyakusuka endaweni yenu niwalandele. So gcina lapho chapter 3. This was the instruction now yokuthi ulandele izwi likaNkulunkulu. Umphongolo umele inhliziyo kaNkulunkulu, umele umoya kaNkulunkulu, ukusho ukuthi kufanele sibe abantu abarecognizeayo i-presence kaNkulunkulu empilweni zethu, and iyakhuluma, iyasidirector. Kuzomela ukuthi uminyakaza sinyakaza, umima ima ngoba simunye nayo. So ukunqoba kwethu sekulapho manje ukuthi kulandelwa i-presence kaNkulunkulu ukuthi isikhomba phi, since siyazi ukuthi isibekelile izwe, so kufanele sifollowishe yona. Siyabonga kakhulu nje, sizogcina lapho. Ngizoqhubeka impela nje nale ndaba because ngiyayithanda kakhulu indaba kaJoshua. It's very related with my journey also, so I'm so glad ukuthi uNkulunkulu is doing it again and he's giving back umuntu indawo yakhe ayayimakhele yona, indawo ebuse kulungeni. So siyabonga ekuseni nje uNkulunkulu abe nani
anigcine silalele siqhubeke silalele Music Gardens FM siqhubeke sihambisa imessage ukuthi abantu abalalele online siyazi Global FM le baqhubeke nje balalele uNkulunkulu uzokwenzela umusa avule amakhethini ukuze ukwazi sibone icebe elihle ngeimpilo zethu. God bless you. I believe ukuthi uNkulunkulu uzoba nani anigcine nje futhi anisibekele kukho konke nikwenzayo because uyazi yena ukuthi unibekeleni. So God bless you. I'm gonna see you afternoon drive. Sithi nje uNkulunkulu ahambe nani, ahlale nani, abe lani khona ngoba yena uhlale khona njalo. God bless you.